građani, u četvrtak 23. aprila izađite i recite ne. Srbija je naša zemlja. Repertoar za april, velika scena. Opera, Čarobna frula, Carmen, Adriana Lecouvreur, Tosca, Madame Butterfly, Kavalerija rustikana, Nabucco, balet, premijera Labudovo jezero, Vivaldi, Godišnja doba. Dobrodošli u Narodno pozorište. April u prosveti, najveći popust, do 95%. Za sve knjige, u svim prosvetinim knjižarama u zemlji. Prosveta, tradicija koja daje. Od petka u Politici Ekspres novi feljton iz romana Zlosluc Mileta Kordića, ispovest Nova Vukoslavovića prognanog sa Kosmeta. Skojevac, partizan, major u jugoslovenskoj vojsci uviđa težak položaj Srba i Crnogoraca na Kosmetu i shvata čemu vodi ponašanje albanskih kadrova u ovom delu zemlje. Na njegova upozorenja nema reagovanja iz Beograda, ali ga oni koje optužuje za rad na stvaranju Velike Albanije izbacuju iz partije, a ubrzo biva i deportovan na Goli otok kao informbirovac.